ini apa namanya? Finger Family. Kita main Finger Family ya. Iya. Mau yang mana? Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Hati Kak. Awas, hidungnya nanti kembang kempes. Mama juga mau nih, tapi perut mama udah besar, gimana ya? Warna apa lagi, ayo? Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Ini ada 3 nih. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Green color, where are you? Here I am, how do you do? Nah, ya dengan white color, where are you? Here I am, how do you do? Aduh Kak, perut mama sakit Kak. Loh, kok dianya malah lari? Aduh, ibunya ditinggal sendirian habis main Finger Family ini teman-teman. Aduh, ibu udah sakit banget teman-teman, nggak kuat teman-teman. Aduh, ini benar-benar mau melahirkan kayaknya nih. Aduh, ya udah deh, aku lahirin aja deh ya. Gimana ya? 1, 2, 3, tarik nafas. Loh, kok habis lahiran malah yang lahir udah poni sih? Kakak dari mana? Tadi kakak lagi minum. Lihat nih, mama melahirkan ini, ambil. Mau. Nggak mau tapi diterima. Aduh, capek juga teman-teman habis lahiran kuda poni sama main Finger Family. Ya udah, kami pulang dulu ya teman-teman ya, dadah.